Omusomo gwe tuli kujja okusoma ku olwaleero luno nimwe twebisa tutya mu mwaka omuyaka. Allah subhanahu wa ta'ala akoba mu surati Tauba baada a'udhu billahi minash shaitani rajim nti inna iddata ash-shuhur 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Allah subhanahu wa ta'ala alikutunumiza atera yamala yatunumiza mu surat Yunus ndoza ngetandika peje esooka baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim nti huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq yufassilu al-ayat liqaumin ya'qilun. Nti Allah subhanahu wa ta'ala emyezi jaidi aya ya surati Tauba emyezi jaidi yali olunaku lwe yatonda igulu n'ensi giri emyezi 12. Mu myezi ejo 12 mulimu emyezi 4 gya mizizo kyenenzemu nti Allah subhanahu wa ta'ala yatonda emyezi 12. Mu aya ya surati Yunus alikutukoba nti yatonda omwezi huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya yatonda enduba n'omwezi waqaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Omwezi ogwo yaguteekerateekera gujja kutambulanga gutya aye nga kyayenda mu kutonda enduba n'omwezi lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab mumane babala batya emyezi babala batya emyaka babala batya enaku ye mwino bwona mubanda n'okuba nti nkuwere wiiki omwezi n'enduba bwe batibivaayo ojja kumanya otya nti wiiki eweireku abakola hijja ojakola otya ng'enduba ezirawo n'omwezi nga guzirawo titukole hijja. Abaife omukyala ajja kusitula omwana munda emyezi emeka aba gazira mwezi yazira nduba tamusitula emyaka gigeresa twena nga titwidi. So huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'a yatonda enduba nga kitangaala wal qamara nura yatonda omwezi nga nuru era nga yona light lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab mutegere imwe okubala mutegere emyaka dadawo yafa mwaka ki okidi mpegano yeyi oli ku myaka emeka nduba na mwezi ebitambula bijanga bikulaga nti leero tuli mu mwezi guti leero tuli mu mwezi guti. Bwe mbuuza ekibuuzo saawa dino osinga kukozesa mbala kiwe ey'enduba ey'omwezi? Omuzigiti guno gusinga kukozesa mbala ki hasba jiryani shams au hasba jiryani al-qamar okusinzira ku ntambula y'enduba oba ku ntambula y'omwezi? Omuzigiti munkobere tutambule emukoba omwezi muba mu nnimbye mu nsuba y'eno tusinga naam ya Ahmad tusinga kukozesa ki tusinga kukozesa ki tusinga kukozesa nduba olwaleero emeka okusinza ku nduba bweri kwaka 5 tiwe kiri 5 ogw'okumeka ogw'oluberyeberye 2020 n'emeka abankobya tusinga kukozesa mwezi leero emeka leero 23 ogw'okumeka Jamad al-akhir gwa mukaaga Jamad al-akhir tituli mu gwa mukaaga guno Jamad al-ula yawakwira Jamad al-akhir ogw'omukaaga kitegeeza nti 23 ogw'omukaaga 1440 abasiraamu muli kutaggala mu myezi gyaimwe 45 ekyo kyosinga nikyoba oma neino okusinga ne Januari wo olw'ensonga nti kire kigema ku diini yo era ku myezi okwo nikwosinzira okusiiba titusinzira kugwanduba otherwise twalebere tusiba nti oba Januari yaba Januari aye eri ebisibe byatuuka nga nkali muto nga tusiba mu gwa 8 byatuuka nga tusiba mu gwa 12 leero tujasiba mu gwa 3 nga gwakatandika kitegeeza nti okusiiba kwaife titukozesa ki hasba jiryani al-shams titukozesa ntambula ya nduba tukozesa jiryani al-qamar omwezi gutambwire gutya
ate n'abasoga twakagema ino byagemagana ni Qur'ani ino iwo buzamu ino tena kudendu baimeka lero bonya kudo mwezi imeka abasoga bobo oli kubuzamu ino oluna kuko ena kudendu baimeka lero bena kudo mwezi imeka ena kudo mwezi lwaki hasba jiryani alqamar ebintu byo Allah yabyatachinga kuntambula ya mwezi iwo musiramu soti kuntambula yaki yanduba Nabi sallallahu alaihi wasallam bwasenguka okuva Makka okwire Madina yali entandikwa enunje ino olusenguko lwe Habasha lwali lwamaani ayi basahaba n'abali mu bonka olusenguko lwe Madina nolwali lwamaani kuba Nabi sallallahu alaihi wasallam yasenguka ne basahaba be baja e Madina era lwatuuka e Madina Allah subhanahu wa ta'ala yayanduliza obusiraamu bwatandika okusansana paka lwatutuuka ku nebudabangula efweifwere ewesipasa abasiraamu baliyo owasipasa ebudabangula abasiraamu bakola ki baliyo ki hijira nabawiya eno olusenguka lwa mutume sallallahu alaihi wasallam tirwali lwa muzaano kuba nempanga Allah yalumupangiramu ndi ku mwaka gwaweireku twayingira omwaka ogundi aye tusinza kuntambula y'enduba ife entambula y'omwezi tukola ki tujja kubitegeera wano empanga Allah yapanga muntu nabbi oli kujja kusenguka yandawulo era obona nga yabyewuuni one yakuba Ali ati niwo ojja okusula mu buliri bwange nabbi oli wanted worldwide globally oli wanted bali kukwenda ensi yona yona eri kunoonya mutwe gwa Muhammad oba mufu oba mulamu ntansula ncha mu buliri bwo sulamu ezya kinakugema ku biidhnillahi subhanahu wa ta'ala kyamagero ali alambala mu buliri bwe kiringa bwe nako bakoni gali gabeererenga okoni Ahmad anko kuba ndisula mu buliri bwakoni ze bali kumuyiga tanka diri kuida kuzinga ku bugembe osula mu buliri bwakoni tisulam aye magero gali ko banti ali nibona asula mu buliri omwezira bajja akola ki zache bajja kukola kyamagero kukusenguka kwa mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatandika okutambula yakola kibeta taamiya yabuza abantu yagema tariku Jidda mukusoka nga alive Makka alikubuza ba Quraish yasoka kuterekera nga aje Jidda yakyusa luvainuma okugema olwe Makka kyamagero itakhadha khiritan yatawo omusaada aje okubalagirira omusaada expert mu byenjira d'amalungu enjira d'amalungu nali ku Sudani twatambula n'emotoka twatuukanga nireerwe omukyanga gwaide gwabwikawo nga gazira era nga train bwaida saawa eyo egwa bugwe olusozi lw'omukyanga luti pulwawo Port Sudan twali tulija Port Sudan kusomoka kujja ku Asia okuva we twali ku university paka Port Sudan kilomita 12 okuva awo twani na meri esaawa 18 nga tuli ku crossing Red Sea okujja ku Asia nga tuida tutyo oyagana omukyanga nga gwabutikire so enjira ed'amalungu denda muntu nga ki expert mudo itakhadha khiritan nabiyatawo expert yabalagirira baja mumpu kumwe bekwese bakufwaru baida bajetolola Bakari akwadi la unadhara ahaduhum ila al-asfal oba ila qadamayhi la ra'ana sengo omukubo yagezako kulinga just nalinga kubigere bye ngoberi yekimulumye ku kigero ba akabaleka munize ku kigere nalinga ku kigere kiyali tubwoine tibasobola kukikola ekyo kyamagero ebizibu byalimu Suraka bamuyengamya 10 atireeta omutwe gwa Muhammad ati kyonka kye muli kwenda nti ye nja kumuleta anti yesengwika alikutoloka nti mulete bamusingira wengamya 10 yaja yatandika okuvuga ensolo erengera Nabi sallallahu alaihi wasallam nti oyo ni mutume yasikatira mu mukyanga nali ndi kuvuga hari ya lulala twadimira mu mukyanga emikyanga eri emikyanga egitaseka nali Murakai district gene banko batyawo tigaseka bakalya n'abantu hari yakola kiyedimira mu mukyanga nakuba gano genda ayatul kursi era nasoma aya dange n'obuladi bwange nga sheikh bwaba twavaawo emikyanga omuntu atubira ate mwego obuladi bwoba iwawa oyasari nokaga desa yasari nahi walisomye eki musiramu tutubire mu mukyanga walisomye eki
ebizibu byo aye soma obusiraamu weno obe nikyokola ki nikyewetaasa nakyo nga Allah subhanahu wa ta'ala abitiza omwo yakutaasa aye olyawo niyassari nekakulemya okumalako. Omwaka ogwo nabbi gwe yasengukira mu Suraka bwagezaako okwenda okumwagaana, nabbi wulegale ensolo yakola kiyadimira mu mukyanga bwagize inuma eri muka kilomita oti 10 speed million okwira abaana amwagaana yadimira banamba musaada kikakyono ensolo engamiye 10 dinemye paka omulundi ogwokusatu Suraka ng'aligezaako Suraka bun Malik yamala yasiramuka omulundi ogwokusatu ng'aligezaako nabbi yamukwati ya Suraka ida Emakka basinzeewo engamiya 10 tibwe kiri oidongeme ayi tojja kusobola Suraka kuba ndi mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala byoli kugezaako byona gezaako ayi tikijja kusoboka amagezi nkuwa malala ya Suraka kuba ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Suraka yayatula ekigambo nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Aira ye Makka ngali kunenya bunenye mutwe abamulengerere bakuba tusaba asuraka oyo aboneka atagaire Suraka atagaire yali kwidangana nyo mutwe oyo yetu mutumye biremye okutukanga bakwa bano musaada tasoboka ayicyenkoze bibaire bitini nagaza kubinemye ayindikiriza nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah. Yatambula musafari yayagano mukazinga ali muirungu yenka mukayumba naki abantu bebavuirewo ensolo ye eka yakamira yamusaba kyokunwa ati tuzira kutola ku ensolo ye yakamira yagigema ku kibeera alayhi salatu wassalam ensolo yatandika okuva ati amata yaidule ekinu yakama yaiduze ekinu yanwa ku sallallahu alayhi wasallam yaga ku Abubakar Siddiq kuba batwe bali mu musafari ababiri agasigala yawo mukaire yakuba ati futu tujire musafari. Abubakar Siddiq abanaye okuvuirira mu ntandiko era n'omusaada yasooka okumukakasa ni mumpo kuba tyo bali Mungu ni yakuba nti thani ithnain bali babiri ku babiri idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Nabi yakuba Abubakar otatya kituufu mu analinga kubigerera datu banaye tibajja kutubona Abubakar Mungu aliyalala nani aliyalala nife tibajja kutusobola. Mwida bashia kyebogera ku Abubakar Siddiq naliku nga tuli Sudan tusoma mu International University of Africa naliku ku radio lulalanga bali kusoma khutba Tehran natega radio Tehran that is Iran nawuliranga bali ku nga Iran nga khatib omusomi wa khutba aliko bati Allahumma la'an sanamai Quraish ay Allah kolimira masana mu abiri agaba Quraish ngategeza Abubakar ni Umar wa ibnatayhima ni bagala bayibwa babiri ngategeza Aisha ni Hafsa bakyala ba Nabi olowundi Abubakar na muzala Aisha olowundi Hafsa Umar na muzala radiyallahu anhum ajma'in Mungu abasime bona. Obushiya bukyam olwensonga ntibabona basahaba ba Nabi kuba bayingira mu busiramu ng'omusaada atandika obushiya yali mu Yahudi Abdullah ibn Saba al-Yahudi ayingira mu busiramu kutabula busiramu soti kutereza busiramu mube tekekea kuba bali nebirabo bibagaba nabiki byona abashiya ti basiramu bali kubyaibwe muterere ku busiramu butufu Nabi sallallahu alayhi wasallam bwe yali kuni basahaba be. Ndi ku importance eyo mwaka hijiri lwacho mwaka hijiriya ebakuba nti okuva ku masenguka ga Nabi lwachi kyali kikulino Nabi bwatuke Madina ebyafayo byali bingi ino obusiramu bwatandika okusansana paka bwatutuka ku neno yetuli kitegeeza nti omusiramu buli lwofayo ku mwaka ogwo noba ng'ogutegeera oba oli ku nnono yene basahaba Nabi sallallahu alayhi wasallam yali ni basahaba abebitiibwa ridwanullahi alayhim ajma'in. Omwaka gwawa kudozi okusinzira ku ntambula y'enduba 2023 gwawaako tuli mu 2024 24 aye abantu ahwalu nas ng'omwaka guwere ku embeera d'abantu dali dandawulo nawulira abali bali kukoba nti omwaka oguwere gwali gwa bisirani tashaum nawulira abaguvumanga eryaka mwisuko ogwaka mwisuko eryaka Nabi sallallahu alayhi wasallam akuma nti la tasubbu dahr fa inna Allaha huwa dahr mutavumanga mwaka kuba Allah na tusa tusembere bamuki mu mwaka kati his excellence buli lwakola rishafu noko okukolima kube kuri shafu eno lwachi obo oli toliko lima rishafu
toli kuvuma lishafu, oli kuvuma eyakoze eki, eyakoze lishafu. Lwaki minisita oleti yakoze ati ye lwaki atwesiba kukoti novuma lishafu eyo, oba oli kuvuma ki? Oba oli kuvuma the president. Kati Allah subhanahu wa ta'ala nakyusa kyusa embeera, oli yagasa, oli yafa, oli yameneka ekigere. Sekamwaita omwaka tugumuleseewo, sekamwaita yameneka ekigere oweiganga, oli gumba lyaida ku olutanda litipa abaire kunakani kundiri emyezi egiyera 7 mwakimana abandi. Kati Allah nakyusa kyusa embeera eyo. Abaana mu kibiina abandi babita, abandi bagwa, bano bagire Dubai, bano balemereire babayiziiza kodi biki mu ngeri efaanana koti neeyo. Allah nakyusa kyusa embeera. Kati embeera d'abantu kuvuma omwaka okuba nti gwa bisiraani, kwokya bipiira, fireworks dafuuka fireworks, ebyo mu busiraamu tibikola. Wazira alwajibu alaina, kyendi kujja ku mpegano kiki ekitukakataku nga ife abasiraamu senga omwaka guba guweireko. Tino omusomo gwaife era yona yona ebaire preamble gyete background, mbale ndi kusettinga minds dide yendi mbakobere nti ebyo byona byona tibigasa. Ahwalu nnas, embeera d'abantu debajjanga bakolimira omwaka tibigasa. Ekigasa ki ni bino byetujja okusoma ku olwaleero luno insha Allahu taala. 1 omwaka nga guweireku, ekisookera era bismillah kyosookeranga kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala akubisiiza mu mwaka. Muba abakufaara abatayikiriza Allah nga mulala, abandi bakiidi ekyo. Olwemba lwafiire ebbongo lirutaayo olukakuba lweyakuba mu 1989 tusaanye twebaza omutonzi atuyisiza mu bizibu n'emiteri egy'ensi eno, si bwe kiri? Bangi betwali nabo tetukyabalaba paka olwemba yerukola ki yerujja. Oba fiire ebbongo lirutaaya ate amanya nga Allah ali mulala, akusinga iwe okwebaza Allah atuyisiza mu bizibu. Kati kyosookeranga ku ng'omwaka gwakawa ku shukurullahi subhanahu wa ta'ala, gezanga ku ino okubanga webaza Allah subhanahu wa ta'ala akubisiiza mu mwaka. Akid mubaremu ebizibu bingi. Nani atamana sekankata rahmatullahi alayhi, obati wamana nga wakola bubi, obati wamana sekankata nga wakola bubi. Abavu emityana twababuuzanga sekankata gyali, sekankata gyali asomesa kamufassara min aya yavunula aya emekeda Qur'an al-Karim, kama allama min dars, nkata yasomesa darisi meka ngatyeme kukituuti nga bwentyemedde. Oba niwe omulungi okusinga sekankata yavunula Qur'ani yonna rahmatullahi alayhi. Yajja iwe ni yasari n'okagedesa ate ozira na bwongo, ozira na pulaani ekuba nti ndakwongera ku yasari nanjimaleku. Mungu ali kutwala bankata owa yasari n'oli kweyibaala, owa yasari n'oka ali kumala ku yasari n'oli kweyibaala. Ayi nga Allah ali kutwala bankata. Ye lwaki tomwebaza Allah subhanahu wa ta'ala akuleseewo akaire ako, aye nga atwaire bankata. Ate Mungu mwenkanya tatwala balungi bonka, tatwala basiraamu twenka, wobula twena atutwala jalla jalaaluhu kasita tayimu ekola ki ebeetuuse. Era tayimu yo bwetuuka Mungu akuba nti fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Allah takulindirizaamu. Senga tayimu etuuka akutwala butwala. Okutwala ku muntu nga mulala Allah yalindirizaamu mumwidi. Nani Allah yalindirizaamu? Ahmada. Tini wa Ahmada? Yes, Nani Allah yalindiriza nga tayimu yetuuse malakul mauti ali kuva wangulu, ayi Allah musitopinga ati please omwidi wange yoli kujja kunali nkuwaire timetable nga ajja kufiira ku myaka 3, ayi please mwongeiremu kabiri ibanga. Kati Allah obutalikobera malakul mauti tamukobera kwa mwongeiremu mpaka bwendi kukobera. Malaika yena abeewo ng'ali oti nife obutamanya byama, ayi bwamukoba ati mwongeiremu 3, malaika eno nemanya kwa buli saawa beri kulinga ku saawa ekole ki, ayi Allah kwa mwongeiremu ibanga paka gendi kukobera jalla jalaaluhu. Era Allah asigalenga nakola atya naidye ebyama yenka subhanahu wa ta'ala, alimul ghaibi wa shahada, ebyekwese n'ebyama byona byona
nebyeyoleke Allah subhanahu wa ta'ala yenka nabiri. Omuntu Allah yalindirizamu ali mulala yenka nagaita oluganda. Iwe muganda wo nga yakutula kwera akuba ati nze wetumula musatandidi naneguya era mubona kusonkera arumba ila kuna masayere kansokere ndide nkula musayi ndikutajetinga myaka Allah kunongera mu myaka oba oli awo nalongosa. Kitegerekeke kati Allah talindirizamu. Kati ebyo byonna bibaawo muki mu mwaka. Lwaki tuwebaza Allah subhanahu wa ta'ala akusaasire nakutwala n'otwalayo kukaire. Kati Allah tatola wefe twenka basiramu n'abatali basiramu akola ki? Minister wa state for labor for finance Okero Charles eba kubire kyanja tiyagola mwaka omwo katolu bwamayimu amaneno yali musanyusa waimwe uyo paka mu parliament akaliwo Sekalukumani ebuniro wakinankali omwisa waguma akaliwo n'abandika mala abaana abato abantu abakulu abakaire abavubuka buli stage Allah subhanahu wa ta'ala akutwaliramu. Kati kyosooka okukola nga Allah yakakumazaako omwaka otayokya bipiira otalowooleza mu kwokya bipiira musiraamu amagezi go kwokya kipiira kyonka kwokya kipiira musiraamu amma obwongo buli kukoba nti endokya ekipiira kino mba amaze aye nga banaife batulivuganya balijja ku mwezi weweena weegayise na bali kwokya kipiira kuba nti omwaka kasagwaku nja kwokya kipiira fireworks ntulise obwongo awo buli kukoba nze nkoba nti tuveewo twire mu kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire omwaka ne gukola ki? Omwaka ne guwaako. Ekintu ekyokubiri kye tukola al-ittila' ala uyubi nafsik. Tubere twali kusabye ino obenga oyiguka olandinga ku bizibu byewe ng'omuntu n'obumogo ng'omuntu otasooka kujja kubwaba ino. Landing your mistakes, your sins, revise yourself before you even go to others. Soka kumanya bizibu byo. Point yange namba 2 mugitegeire. Point yange namba 2 eko nga tumaze okwebaza Allah ngo mwaka guweireku tuweba life bene twamana tukoze ensobi ki mu maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Esimu yolina yumungalo ebaire etya ekizibu yoli mu mwaka ogubise eri eba kubira esimu ngali muiganga ayo lokuba olamubanda yamukwati olukunkubira esimu ayo muiganga muno nziramu n'ekigambo muiganga muno kyene ntola mu nti mwoli Siramu olimbye emirundi emeka simu yanditusaswengere bamukubira esimu ngoli wa kantini ali kumubanda mwidi swengere bwe yakoba nakukobye iranzira sente ate the telephone number you are calling is currently switched off, please call me back later. Mwene yakola twi mwene swengere kwegamba yakulaga nti esimu oli kubye yakuba nti lizira ku era mukubire kweira nole yena amasimu olimbire ku biki byo olimbire ku masimu. Technology yone yaida ku isimu TikTok o TikTok inze nabani era otya ngoka ali kujja ku mwino yo yagane nga tali kutema mpale for example atengo kutema mpale kirungi yo yagane nga tali kukuza kirevu atengo kukuza kirevu sunna omwaka nga guweireku tubone ebizibu byaife mistakes daife detukoze twerevisinga kyatuyamba alinkisar baina yada illa okwemena mu maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'okumusaba atusoniye jalla jalalu. Ekintu ekyokusatu nga tumaze okumanya ensobi daife n'okwemena mu maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala tulina ekintu ekyokusatu kyetuteekeirwa okukola ki aljidd walijtihad fi tahsin ma baqiya min umrik. Ekyo ni kikulu ino bana kasitoma la kwebaza mutonzi Allah ansasire namala ku mwaka kamusaba ansasire ne guno ngumale ku mirembe atansobozesa enkole mu birungi byerere maze okumanya ensobi dange ya Rabbi
Mungu nsasire ensobi dino ndireke kuba dida kundetera obuzibu. Ayi Allah soniga. Mungu musoni era musasizi. Omulyango gw'okwenenya mwigule malam yugharrir al-abd ngoka ali kukolota noyo atakategeera byansimpagano nga byonna bikoze ekibisobye yatandika okukolota awo ne mulyango gwa tauba gwakola ki Allah subhanahu wa ta'ala yagwigalawo. Aye ngoka isa ngoka ali mulamu oti ninze okatemya bukofu omutima gukasamba gwalaza omusayi gwasansanya omusayi mu mubiri okali mulamu era webaze Allah subhanahu wa ta'ala ate wenenye Allah subhanahu wa ta'ala aida kukusasira. Point eyokusatu eri nti aljidd wal ijtihad fi tahsin al-amal fima baqiya min al-umr. Gezaku ino lwana masada funjiza okubanga olongosa ibanga lyo erisigaire kuba toyidi ogolla lyo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Balidu bameka abalini fegano ngaye encho muyinza okubanga encho amasanda go gamazira okuba tayali era nga bamaze n'okugata mu iduuka nga bagagula gali mu iduuka nga just gali kulindirira amasanda go era nga lwona asibula kakao tibananjire nga tojja kwira okutola ku nga bali kwiza bwize ate nga olindole bameka oli wanda ulo oba kati olina kufuba kwino osabe Allah subhanahu wa ta'ala akusasire olongose. Tulongosa muki? Tulongosa mu bintu kamala byeni kwenda okutuuka ku malirize omusomo gwaife guno insha Allah ta'ala. One, mbakobe mbali ni preamble background ku myezi ni Allah ngeri ya kitekamu naba ni background ku mwaka al-hijri Nabi sallallahu alaihi wasallam okuva mu masenguka ge ekyokusatu nkonye ku kigambo abantu embeera daibe nga tumaze ku mwaka twebisatu tya. Point yange namba ina eri mu bino byendi kumena wamanga. Point yange namba ina ebaire kukoba nti chichi chetu mal wajibu alaina chichi chetu saanire ifwe okukola nga abasiramu kuba we should be exemplary, should be example, we should serve as examples to others. Tiba kiri nga abasiramu tutekwa kuba example kuba kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tutekwa kuba example abandi batukope kati nga ifa abasiramu tutekwa kukola ki? Otajja mu kwokya kipiira, otajja mu fireworks, otajja mu kibe amagezi gavweawo gamane nti gajja kuswika ugaje wa Allah subhanahu wa ta'ala. Otandika na kumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olwebyo ebizibu bibali mu mwaka ya Allah nabikubisamu. Ekyokubiri al-wukuf ma uyubi nafsik, bani a special meeting with yourself. Wekweke oba buyire oba misana ngaye muli bati iwe na mutima gwo okuba aye kikyenkozi bibi kibyenkozi maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mbagaire ku example ya isimu kyonka o TikTok inze nabani ye kasito igala woti notola yo simu bichi byoyogera ku simu bichi byosindika ku simu fitina imeka do sansaniza ngayo bita ku simu. Sawa dino kiri mu Supreme Council buli ayenda ali kuvuma mubajje buli ayenda ali kuvuma mufuti buli ayenda akuba saidi wasema mbole yakubere fitina tetuleseewo. Wataku fitnata la tusibanna alladhina dhalamu minkum khassa. Seka ndidukiza aya mutya fitina kuba bwebaidye tejja kubale baso byabonka tuna tukuba ata alfitnatu idha aqbalat arifaha alulama wa idha adbarat arifaha aljuhala. Fitina bwebaidye ngeye ya Supreme Council bweyaidye muyagogo bamani bonkana abali kukitegeera bakolaki abatali bamani boogera buli kimu wa idha adbarat emala kuvaawo memala abatali bamani kityo bwe kyalinga eyo nenda ulo wagati aba mani n'abatali baki nti fitina bweida alfitna idha aqbalat weida arifaha alulama bamani nabagitegeera nti muhandolinge muti Allah idatu tusasira tutuke gale bwe tutuse wale wakiri tuida kutuka wale abatali bamani bo boogera buli kimu saawa dino eri ne yamukubati ajira omulevu senga motoka mwali vaka emipira mu mabira n'atasuka mabira ajira omulevu ye anatuuka ddi embala ali amalewa asabia
tribalism anatukadye mbale ali amalewa ife tukoba nti hapana oyo aba ayogeire mu bubi newankubaire muna ife tumwendera mulungi ino aye aterezemu ku statement atukobere kikyene kyali kwenda bwaba ali kwenda tribalism jona kitukobere nti kino kyenjagala bwabanga ali kwenda kutereza busiramu aterere nti obusiramu butibo bukoba kati fitina bweida bamanyi n'abagitegeera mwemala kugolola ma abantu bona bagitegeera mbasaba mubekaamu mube bantu balamu bawolu paka Allah subhanahu wa ta'ala bwanatekera abamanyi bahandulinge issue eyo paka bwenakola ki bwenavaawo. So yemerera nobu you stand with yourself nga muli babiriwe na mutima gwo otukobere kukuku esimu yo fitina imeka dosansaniza ngo bita kusimu okwo abagala bameka bodeti nzabani nga tojja nakubatwala ebifaananyi bimeka ebyabalala bo abali obwerere nga Allah subhanahu wa ta'ala idakoba nti aya ala ruusil khalaiq tuna yawm al-qiyamah nti aya gale tuna twidaya oluna kugundi watola yo simu wakola kire nebifaananyi bye wasindika nga tuli kubibona live oja kukola otya musiramu kati omwaka guweireko mu kifo kyakweririraku bifaananyi byosindika ebyaba wala abali obukunya ebifaananyi bimeka byosindike takifu ma uyubi nafsik yemerera niwe mwene omanye nti gaka ndi azamanyiza mukazi wange mirundi emeka abaana gaka mbali azamanyiza mirundi emeka iwe bwojja mu hoteri buli lunaku mu hoteri mwolya baidi byolya era bwotuuka butuuka ku meeza oti nga bulijjo baidi nti olya mutwe ekyenda ndaga ekiba kibisi olya mutwe ekiba kikaluka itoyenda mutwe oyenda kyagati baidi kyolya kuba nga bulijjo bakusavinga nga bulijjo wallahi walya mutwe n'amaiso wagabegete eriiso liwoma eryengege nga taffe baide nungi eti eriiso lidudulabana era nze ngenda ino kwensookera n'asokona wasooka walitamule lyasooka lyasagulula amalusu gona gavaayo n'ategeera nti yes kyawadde ndi kukyananda gaziramuzaano ndi kujja kusansula injini eno bakuwa akatooke kakyere mmere yonna neyuniirye bamale omwaka eka nga tibaliireeku tobatwaliireeku neiribwa iwe bali kuteeraku tegeeza nti oli bifuna buli lunaku oli azamanyiza mukazi we mirundi emeka abaana gaka emmere yonna eyo bagiryaku batya bagiryakuuli nabakobera nti eriyo omusaada twayingira mu Ramanzani yajja ku idduuka yagula ekiro 10 ag'ebidandaali aye nga bagapimye ekiro ndala era bakwata mupime ekiro ndala bwe yali yatagala mu muuna ku gw'omwezi twakasiba kwena ku imeka yabuuza bwa mukyala wati twasigaire ekiro emeka mukazi yamukuba ati asigaire ekiro 3 twakasiba na kwa 27 aye mwene nga bwotuuka gasibulukira ku masjidi Madina ka hoteri yali wallahi oli azamanyiza abaidu ba Allah bameka abazaana mukyala we wali kukufuna mu mirembe eri n'abaana bali kufuna muri emirembe mu kifo kyakujja kwebyo oli mu kwokya mipiira oli mu kuvuma mubajje oli mu kuvuma semambo oli mu kuvuma ani mu kifo kyakujja kwebyo oli kuvuma uyubi nafsik yemerera n'omutima gwo omwana oti ayi Allah kikyanendaku era kiki kyenavuya obutuufu bwene navuya muliraanwawo akulira bulire paka saawadi emiriraano tugikubye ukufuma uyu binafsi yemerera nsobi dojire ngokole birungi bireke omusomesa mulala Yakobo omwana mu kibiina omwana nga alikulira era nze nali nenda kuuna nkanimbe mu batano abasooka byanemye nja na iririre basembayo nja kugwa nzira na kalungi Allah kankolere kati ustadhi yakwati uzira kalungi Allah kakukolere yakwati okoze ensobi ati benze tonkobera na kunkobera yakwati kale gema kalamu yali nachoka yakwati kale choka uno baja ku chalkboard bagandika tigandika buli kyende kukukoba bagandika ebyengera omwana byali nabyo Allah biyamuwa olubaawo lwaidula yakwati tuida kusimula tutandika okuwandika kuno bagandika ku kisenge byengera bya Allah ekibiina kyono bakyetolooza eyo yabadaris lesson yalina ku byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala ayinga mwana nasoosa okukuba ati nze Allah yaneerabira wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha surati Ibrahim ngena atira okuwako bw'osoma ebyengera bya Allah subhanahu no bibala tobimalayo
Allah akuwere byengera fil muqabil iwe muliranwa wo mugaire kuki yakali yako bifi bimeka yenga biva mu numba yo mulirano wallahi akasadaka kafiri yako kansini ani yako kubati muliranwa bamu bisanga boyendayo niga abanga ti muslimu kusoma byafayo bya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimeka byokolera omuzaire kuba girlfriend nchidi nti oluna akatone ino omukubire mirundi 17 mama omukubire meka eyo nsobi iti nsobi era bwoba oyemerera girlfriend oluna kumukubira 17 mama ewiki oba omwezi mukubira mu mirundi 2 ratio kiyobo likozesa percentage kiyobo liku era ensobi oba tinsobi oyemerere ku kunensobi edo omwaka nga guwereku mbako point yange yokusatu